U prvom delu Common aplikacije postoji tab Common App u kojem pre svega stvarate svoj profil. Počinje se od osnovnih podataka, ime i prezime, srednje ime ako ga imate. Birate dodatak prezimenu ako ga imate. I pitanje postoji o tome da li hoćete da podelite ime po kojem ste poznati, kako želite da vam se obraćaju univerziteti i da li ste koristili neko drugo ime ranije. Unosite svoj pol i datum rođenja. Sljedeći korak je unošenje kućne adrese, što je preciznije moguće. I nakon toga unošenje adrese studentskog doma ili neke druge adrese na kojoj boravite. Kontakt detalji uključuju i broj telefona, kućni ili mobilni, sa pozivnim brojem države i dodatni telefoni koje želite da unesete za kontakt. Unosite pol i odgovarate na pitanja vezana za povezanost sa američkim vojnim snagama, ako ste državljanin, pitanje da li ste Hispano porekla, i način na koji se identifikujete, praktično pitanje koje ste rase i da li ste zadovoljni kompletiranjem ovog dela formulara. Naredno pitanje odnosi se na broj jezika koje tečno govorite. Potom sledi zemlja rođenja, grad rođenja, broj godina koje ste živjeli u Americi, ako ste živjeli, i unosite vaše državljanstvo. Na kraju, ukoliko smatrate da finansijsko stanje vama ne dozvoljava da podnesete ovu opštu prijavu, kliknite na Yes da budete uzeti u obzir za oslobađanje od ovog troška.